الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إمام بخاري رحمه الله حديثك بماش أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بدقه هزيتان وتجارك پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال جماعت رینشتی بو خار نکه اینا شپیل یعنی دست بازی بو پیغمبری اینا صلی الله علیه و سلم یه درست و پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم را کرد و پارچک جیوه کر خار شوی گوشته هنه پشتی اینگه پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت انا سید الناس یوم القیامت. گفت از مازن خلقی ما روجا قیامته. و غیر روایاتی کو سید بنی آدم و نگوتی آدمی چونکی بابه گوتی عیال آدمی همیه لروجا قیامته. بشینگه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی وهل تدرون مما ذلك. گوتین زانن چه تشتیده است سرور خلقی همیه من روجا قیامته. گوت خود تعالی دی خلقی همیه کن وکد یه دست پیکه و یه دیماهی الجهه که همیه دی کن وکدن نینه اکشوان باغ بیتی لای دیماهی گله هیا و نینه برچاواتش تکبر زبیدن چونکه چی آتش نامینید صحا محشره یا راسته بود مروف همیه جید بینیدن. پشتی اینگه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی و تدن الشمس گوتو ده روش گلک نیزی کی وان مروفه تنه بید یعنی ده نیزی کی صحا محشره بیدن. گوتی دی خلق گلک کبیدت نخوشیادا و دی طنگاوی وانگرن که دی خلق تحمل نکتن و صبر السر نکشیتن بوان یا بزحمت بیدن. پشتی اینگه گوتی خلق دی بجنه کدو ما هی نابینن همه چه کتینه چه دراو دا چه طنگاوی دا چه نخوشی دا ما هم نبره خوب دینه یکی دا بوم شفاعت بکت و دفاعش ما بکتن الدف رب ما خلق دی بجنه کدو همه کسک چیترینش باب ما آدمی امی قصدا باب خو کهی دعو بوما شفاعت بوما که الدف خود تعالی و دفاعش ما بکتن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت وجاده هنه دف آدمی علیه السلام دی بجنه ای آدم تو باب خلقی همیه خدای تعالی توی دستت خود چه کری و رح ویا دایته و امر ملائکت های کری سجده بوده ببن تو افریکه مانا بینید امید چه دراو دا امید چه طنگاوی دا بوم شفاعت بکل دف رب خو. اینا آدم علیه السلام دی بشته هندی که رب من افریکه بغضبه که چوی چه جاره و صاحب غضب نبویه و چجارا پشت افرو کجی چجاره دی هوله ناهته ها یعنی نبرینو که خودی تعالی و صاب غضب چید و نه پشتی هنگه آدم بجیتن و هندی که خودی تعالی نهی آمنا کری شخارنش داره که و ما به امری خودی تعالی کری نفسی 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 کنه ده نفس آمن حاله وی چه بیدن و ده هوار کرد ده بید بس نفس آمن نفسیم خو خلاص کم هر ندف غیری من هر ندف نوحی اینا اف مروفتنه ده ندف نوحی ده بجنه ای نوح هندی که توی تو اول پیغمبری بو اهل عردی و خود تعالی گازیاته کرد که تو عبدک شکور بوی تو مروفک شکردار بوی شفاعت بو مبکل دف رب خو ما تو نابینی کامت چطنگاویا داینه و چه نخوشی بسر مداهاتین. نوح علیه السلام ده بشته هندی که رب من عز و جل افرکه بغضبه که چوی
چجارا وصب غضب نبويا نبري نوكا ونبشتي نوكا ولينا وصب غضب ناچت رب العالمين و وی دعایک دابو من از بکم منکر الدنیای قوم خو بجا نفسا من يعني اس نشم چه بهوا بكم او تشت خدي تعالى قلت من طلب كم الدنيا طلب كر او بوكو خدي تعالى يفسر قومي يبيخيتن هر ندف غيري من هر ندف ابراهيمي ده ندف ابراهيمي عليه السلام ده بني ابراهيم هنديك تو اكش پیغمبرت خدي تعالى يقاصده وي و هر وقت تو خوش تفيوي ابراهيم خليل الله اش اهل عردي بما شفاعتي بك الدف ربي خو ما تنابي نعمة شطانقاوي ونخوش يادا إنا إبراهيم دي بيجيتن هنديك ربي من أفروكا قالك بغضب شوي نبري أفرو نبشي أفرو هو صب غضب ناچيتن ومن سيدرا وكرن وخدي تعالى مجال ندابو من أزوان درويت هني بكم وهر سيدرا وإبراهيمي وقت كرين بو حقية بون ده حقية سريخيتن وناية حساب كرن شريعتي دا درو يا يكي وقت او در كتين بو عيدا صنم خو إبراهيمي قلت إني سقيم يعني أسي نساخم أسناشن قال هوا بيهم چونك عيدكا شركي وكفري بو إبراهيمي ندويا تكاليا وان بي دا خوشوانا خلاص كد ويب ايشا يعني بوفي شو لهنه اوهانه ايشا كد يعني كفر وشرك ويادي او بو هكو قد بل فعله كبيرهم وقتی گوتی مازن صنم و صنم کشتی ای صنمت پیچ کرین و خراب کرین و اوه یا دوی بو و یا سه وقتی گوتی بحثی جنکاخو کری گوتی خیش کامنه وقتی ابراهیم و چندهانه بوان آفت گیریتن پشتی اینگه چد بجیتن بجید نفسی 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 نفسا من ابرو کبتنه که از چه نفسا خو خلاص کم هر ندف غیری من هر ندف موسى ده ندف موسى عليه السلام وده قازنده خو جهين موسى وده بنا موسى هندي كتوي خده تعالى تفسر خستي كلام خو يعني رب العالمين يتقال تاخف ورسالة خو دافته تفسر سر خلقي خستي افريكا شفاعت بو ما بك ما تنابي نعمت چطنقاوي ونخوشي دا اینا موسى جديد نفسه خفتنا پیغمبرت بری هنگت بجید يبيت رب العالمين افريكا الغضب كي نبري افريكا ونبشتي افريكا وصار رب العالمين بغضب ناچيتن ابدا ومن نفسك كشت خدي تعالى امري من نكر بوكو اسوي نفسي بكجم نفسي 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 ديسا موسى جديد غازي كات بس اس نفسه خو خلاص كم هر ندف غيري من ده هنا هر ندف عيسى عليه السلام پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيتن او ده هنا دف عيسى ده بنا عيسى هندي كتوي خدي تعالى بكلمة كي روح داتا دزكي ديكاتا دا و تال بچيكاتي قال خلقي آخر فضل خدي تعالى افريكا شفاعت بو ما بك متنابي نعمت چه دراف دا و چه طنقاوي و نخوشي دا عيسى عليه السلام دي بيجيتن وكي پیغمبرت بري هنگه خدي تعالى افريكا بغضبك چوي برينو که وصاب غضب نبويا و پشتينو که جي غضب الدف رب العالمين پیدا نبيدن و پیغمبري عليه الصلاة والسلام بحثي چه گناهت عيسى نكرن بشتينگ عيسى دي بيت نفسي 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 افريكا بس بشيم نفسه خو خلاص هر ندف غيري من هر ندف محمد صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتن دي بجا هنا دف من نف مروفت هنه و دي بيجن هندي كتو يا محمد صلى الله عليه وسلم تقاصد خده تعالى و دمائك پیغمبري و خده تعالى تبخوها البجارتي و رب العالمين يقولنا يتايت دست بيكي و دمائي همي غفراندن افروكا شفاعت بو ما بك ما تنابيني امیت چنا خوشی دا و چی اب سر مهاتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بجید
فأنطلق فآتي تحت العرش قلت أزدي دس بكم ريفتشم وهم بن عرش خدي تعالى فأقع ساجدا لربي عز وجل قلت أزدي سجودك بو خدي تعالى بم ورب العالمين دوي سجود داد هندك حمد و تسبيح والثناء نشامن داد يدبري هنگا أسنو ظانم يعني خدي تعالى ده هندك حمدت خاص نشا پیغمبری داد صلى الله عليه وسلم بيجيتن ده خدي تعالى سردل پیغمبری وکتن بری هنگا بو کسی نوکریا بشینگا خدي تعالى ده گازی کتا پیغمبری صلى الله عليه وآله وسلم ده بتا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه ده بتا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر خوب بلند بکه و تو چه دا خواست بکی امد دا خواستیات بجئینین وشفع تشفع و تشفعت بو کیجی دوید بکه امز ده شفاعت تا قبیل کم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقت اولی که سر خوب بلند کرد غیر روایت دا یعنی غیری بخاری پیغمبر تویری داد بجد علیه الصلاة والسلام دیجم یا ربی خلق هم یعفیکه ساکر رحمه پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم خدای تعالی دی بشته ای محمد من یا نویسا هر کسی که کفر کر بید شرک کر بید خالد بید جهنمی دا او نادر کبید غیری به دی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بجدن فاقول امتی یا رب فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك تبشت يا ربي بس أمة من تخلصك خدي تعالى دبشت پیغمبری صلى الله عليه وآله وسلم تو هرش امتا خو هر کسی که نه حساب السرهی و نه عقاب السرهی درگه راست بحشت داخلی بحشت بکه و او دگل خلکی شریکن درگه دیجی که بحشت دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و هو شفاعت بو امت دیکت حتی خدي تعالى بشت پیغمبری صلى الله عليه وسلم هر کسی که ایمان هبیتن ام دیتا پی راضی کین یعنی دی داری خینش جهنمی و ناکین عقوبه بهت دانف مروفه هنه بشتینگه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بجیتن والذی نفسی بیدی بدسوی که ما یه نفس من دستی دا هندی که ما بین ملبن درگه بحشته ما بین مکه و حمیره یعنی 1000 کیلومتر و هزاراته بيجيتن وكي مكة وبصرة شامي ش مكة بو شامي هند درجهت به اتمازنن بشتينجت غير روايات بيجيتن وتوي روجي داد ازدحامك لكبيتن جهنا بيت بچنا جوربه دوي حديثانه دا بو مديار بيت قيمة پیغمبري صلى الله عليه وآله وسلم دف خدي تعالى وكاچاوا خدي تعالى قدروي بلند كري وهر وصاد في حديثه ده ابو مديار بيتن قدر امته پیغمبري صلى الله عليه واله وسلم دف خدي تعالى او پیغمبري بخوغوتي ام دماهي پیغمبر ام دماهي امتين واول امتين ام دماهي امتين دنيا ده واول امتين دي داخلي بحشت بين وساكا پیغمبري صلى الله عليه واله وسلم کو چند بدلوان بو عالم هميه نبز بو امته خو و هر وصف حدیثانه مهشیارت کتبه هگر اوه باب بشریت بید و یه دیتر اول پیغمبر بید و یه دیتر خلیل الرحمن بید و یه دیتر کلیم الله بید و یه دیتر کلمت الله القاها الى امه اوه تانه همی نشن دفاعش کسا کی بکن غیری یبخو و مجیله کده چاو او خلاص بید و سببی چه
هندك قلناهن هر ام چه هزار بوناكين و ام چه حساب بوناكين و اف پیغمبری تنه وصل رجا قیامت بخوبه مجید بن سببی وان تشتت هنده تهیر اگر ام بینید گل حیات خویا روزانه تطبیق بکن پا دی حال ملوی روزه دی حال ملوی روزه چه بیت اگر حال وان پیغمبرا اوه بیت و هر ایک بجید نفسی 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 پا ام دی چه بیجید و ام دی چه کن ام گش بینین چونکی ام شمتا پیغمبرین صلی الله علیه و سلم و خود تعالی دی مجالی دت او شفاعت بو مکتن بل اجبیر نکن هر في حديثه ده بس غير رواياتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجيت ثم آتي إلى الحوض ده مسر حوضه بشتي شفاعتي كان ده مسر حوضه وخد تعالى ده آفدانيت وازب دست خدم أمت أخو ملائكة ده عندكاش نف أمت جيگرن وده بن پیغمبر عليه الصلاة والسلام چونك يقول يا خد تعالى از شفاعتي بو أمت أخو كان دي بيت أمتي أمتي يا رب يا أمت أمنن دي بو چي وانا كيشن و دي بو چي وانا بن دي چه بيجنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم ارجع يا محمد زفرة أي محمد عليه الصلاة والسلام أفا عوبونا والبشتي تا قهدارياتا نكري والديف سنتاتا نهاتين والديف بدعيك هاتين و بدعا بخو هالبجارتي شينا سنتي بأمرياتا كري أي محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیجیت از دیله زفرم و دی بیجمه خوزیک و گهداریا من کربا دابرکه اشیا با دفاعش هوا بکن بجا ما همیا ایمانت سنت پیغمبری صلی الله علیه و سلم او کسی دوید روژا قیامت بر شفاعت پیغمبری بکوید صلی الله علیه و سلم سنت وی گلک تطبیق بکد و گلک صلوات دتا سر پیغمبری صلی الله علیه و سلم و هگر گلبانگی بو ويب بيجيت يا مؤذن بيجيت بشتينجه صلوات بدأت سر پیغمبري صلى الله عليه وسلم في شكل پیغمبري أقولي ويب بيجيت يا مؤذن بيجيت بشتينجه صلوات بدأت سر پیغمبري صلى الله عليه وسلم بشتينجه دعاء وسيلة بكت أبجي ريكه كشفاعة پیغمبري صلى الله عليه وسلم ابدا اسمه بكفيتن وأفركه كجلك وصنايا مروفشيد بكت بس خلت يوم أشياء دي بانك داد صحبتي كي أما بصحبتي بمجيلي بانك خلاص اللهم رب هذه دعوة التامة إيكا اشتاق يلك أمي الدنيا إيجي كيم كر أولا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتي ويب بيجا وكي مؤذن بيجتا إلا تغير رواية دا قلتي حي على الصلاة بجل لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح بجل لا حول ولا قوة إلا بالله بش تنجي بجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شنيكا بجاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته آمين هكذا وهني قوتي دشنيكا بالشفاعة كبير نها مشخوفة كي تدوي الشفاعة بيغمبري والجري عليه الصلاة والسلام ومجرد دو كلمات سريع بيجي شخوفة كي هنينا لازم تدرس وكي بيغمبري قوتي صلى الله عليه وسلم تبكي دو كيف يبروي او پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي هر كسا كيف چنده بكت دي شفاعته من بوي حلال بيت رجا قيامته ام دعاش خده تعالى كين او ما بمريني تو همش امته پیغمبري يا ربي تمش امته محمد صلى الله عليه واله وسلم حساب بكي يا ربي تو ما نمريني الا مش في امته هنبين يا ربي تو شفاعته پیغمبري صلى الله عليه وسلم برما بيخي وما بر شفاعة پیغمبري بخي صلى الله عليه وسلم رجاء قيامته يا ربي تروجي من وجد مش ما قبيل بكي يا ربي تروجي من وجد ما وهمي عملي ما يصالحش ما قبيل بكي تول تقصير يا ما بوري تقولنا هد ما عافي بكي قلنا هد ما خوش بي يا ربي ترحمي ما ودي بابد ما وخيشكو برايد ما وجنكو وعيالد ما ببي يا ربي ترحمي مريد ما ومريد وصرمانا ببي صاخي وسلامتي ونساخد ما ونساخد وصرمانا فري بكي يا ربي تمبقهن ليلة القدر وخير وخيرات ليلة القدر برزقي ما بكي مش رمضان ندريخي إلا تام غفران بين وطرحم سرمدارد بيتن يا رب العالمين وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين.